Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar chiar tu silian sang puya Art and Culture Minister Puala Zilianan Mizo Culture Vong Himle Choi Sang Zel Turin Zofa Ten Mo an Phur Ati Aizol District Board Sab Dr. Trezuliral de Hovin Apisa Tun Than Som Pare Tangani Somni Pani Chunga Risel na Kut Pui Block Health Melane Dan Tu Nimin Khan Soi Ho Ani Union Finance Minister Pinirmala Sitharamani chuan Pradhan Mantri Mudra Yojana Noya Loan Pek za somnga pakhat chu schedule caste schedule tribe le other backward class ten hena pek ani ati COVID-19 thithalaka invena vaccine precautionary dose chu kum sampari chunglam tan tun thlani soma tangin pek tran ani don Art and Culture Minister Puala Zulenan Mizo Culture Vong Him le Choi Sang Zel Turin Zofa Ten Mo an Phur Ati Nimina Mizo Zulai Paul Bosai Intercollege Cultural Dance Competition Zarkot Recreation Center ni Ahman Puina het hui soya Minister chuan tu culture ma Mizo ten an zom thengai don lova an culture chu nam dang ten an choi san sak don lova ti a Zulai te chum Mizo nam nun zia choi nunga a chelai te ero paya zonun zemoi vong nung zel turina cha a MZP in College Zirlai te tan nam lam in ti sia clothing takan bo sei chu lomomati thu soya Zirlai te chu Mizo nam tan aro hlu ram tan a chen fa kom ni tum turina fuyani Mizoram College chang chang Zirlai te pola bo sei nam lam in ti sia ka hiam college pasari antela Loman latu te chu pakhatna champhai college pathina government ti romana college pathumna government aizol not college an ni a trophy le citation ba ka Loman pakhatnen cheng sing thum pathina cheng sing ni pathumna cheng sing ka changa kengtel ani aizol district borsap Dr. Trezuliral Hovin apisa tun thani sompari ta tangani somni pani chunga hrisela kut pui block health mela nei dan tur nimin khan soi howani a Dr. Trezuliral te jon hrisela kut pui chu amamo to piang ta na sim thei ti asoya he mela chung hian Dr. Thiam tak tak te chu mela nei na hmuna te amamo tu ten a thlona an ron thei turin a thu thin dona damdoi po a thlonin engemaw za chu pek chho thei tura rom man le be se ni ati borsap chuan he hun tha hi mela neina chevela committee tan chuan aizol pan kherlova anin check up na hun rem chang ani awangin boybel chen ni lawati a damlo na wanga doctor ron an mamo lawani poin nakin huna damdo ina an chen so pushuk na tur scheme thatak takte an thia chen thina hun le healthcare scheme thatak takte an zom thena hun rem chang ani ati heuna telte chu unique health id siam sakle ab pmjy noya ayushman bharat card siam sak ani tur thosoya Ayushman Bharat poi mo na le Health and Wellness Center tangkai taka mante in shilshiat ani don ani ati as always CMO hom chunga chuan ni sompore thian sil chu ka le si phira health melai nei ni dona heminu hian ni somni pani thleng hian mun danga te po nei sun zomani ang block health mela nei dan turi chiang zokin aram chan dan anga in she tir tur rom han ni a aizol is hom chung sai tual le khodanga te po health melai nei ni dona ahun na mun te chiang zo ka tarlan ani le don ani Block Health Mela ne nam huna te hian Dr. Thiam rolte anna encol thina zirim do kan sang sanga apui du nar se thok tu dang ten thut pui dona nana ben van zun thum thisen sang ka chung cancer la TB te chu ates ngal thei dona nana dang nei tan po Dr. ron tur anam don ani kolasi pa po nimin khan chief medical officer kolasi pisa Ministry of Health and Family Welfare rom manna kalpui tur health mela chu kolasi district chunga Thingdol block le bil khothir block kalpui dan tu relin working committee te chon thu khoma tun thani sompre ta kon puya le ni som nia vaireng te help mela kalpuna tura mo phuna sang sang te en howani thut khom na kai shoi tu chief medical officer Dr. Lampu chang te chuan help mela hotin na chu achim tu khomi pui te lok pui na ai nga thu soya chumi tur chuan abot sai tu te point the top chuan mani mazona mo phuna om te hlen chuak theu turin angen bok ani Dr. Lompu chuan district hospital a thiam bik na nei Dr. Engemaza ni sompore le ni somni April sani somni pani hiam health mela duty tura an kal chwa tur thuwa soya damdoi thona semtur ni thula digital ID siam tur ani thuwa soi bok ani champhai district borsap pujems dalin chana chuan rilru taksale tharau puitling nei turin in hermangai ti tuipui ral group weme rorelin khom voilina nimina leithum community hall neya asoi Champhai district borsap chuan kiltena hmuntena Mizoram chu kongsang sangin hum halangaya ramle nam humal tur hian sumle paile hausakna apoimo berlova dikna rinomna huaisen le hmangai na hmangin ramle nam hi ahum hal theya ramle nam humal turin wai me hian a tho hlok thei berani atia wai me kumpuan ramle nam humal chu ahong ngal ani
borsap chuan tuipui ral huam chunga masona na tho kalai mek te tar langin far cornfield a phulem pha turte khobung khuwa eklavia medal residential school Paul katanga Paul som pani zilai zani om thaina tur sak mai turte kongpui thanem tak sial thar tur le sial mek omin heng masona na tho tur le tho meka sarkar troi om tu tha ni theu tur woi member te chu somim group woi me huwa pain na chang chang lomante asem sak bok ani tuipui ral group woi me hom chunga hian ko somni pakhat omin branch woi me somni pathum man oma member mi pa sangruk zaruk samruk pasari omin meichia sanga zathum somko puriat anvain member sikha sangni som pangan oma life member zani pani anom mek ani longklai krisi vegan kendra kvk bot sei nimin khan sigla sadanglam chhomila kuna thoktu te malakna herrem chungchang jetina chu kvk training hall chon huwa nei ani he training hi national initiatives on climate resilient agriculture project nuai nei ni im kvk longklaya senior scientist and head dr silal fokomachuan sigla sadanglam chhozel chu kuna thoktu ten an torlo nan an malakna te lo herrem apoimo thua soyap sigla samila kuna thoktu te anin herrem lo chuan harsanen sezok tok thein ni awangim national initiatives on climate resilient agriculture project chu kuna thoktu te ma khuwa su eng tura kalpui tumani thuwa soi national initiatives on climate resilient agriculture project hi kuma chunga tan kalpui turni in longkla district a he project kalpui masak berna atan chon hukuwa thanani a khodanga po malak chhozel tumani he project noi hian custom hiring center din ni in aku honna chon hu khuwa vcp pulshiat pian anei ngala kuna thoktu te tana ho thei tur man ro chi sang te he custom hiring center a hian da ani custom hiring center enkol tur hian village climate resilient management committee din ni in anni kai hruna hnoya hian enkol dan tur mumal taka siam ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangkop chuan India ramin zalen na amu kum sumsari pangana lomna kalpui mek polin quiz competition August sang hi som hi pahi theng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rinizan chanchen tharpuan huna piang in zona puan ani anga atuk pathiani zan chanchen tharpuan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inbox saila chanchin thar ngai tu china che chanchin thar hi all india radio Aizawl atanga puan ani union finance minister Nirmala Sitharaman chuan pradhan mantri mudra yojana noya loan pek za somnga pakha chu schedule tribe le other backward class ten hena pek ani ati mudra yojana kumsari tinlomna he thui sein pi Sitharaman chuan he scheme hena tumber chu mi puite tana khochak phung ma sona turle prime minister ma clear nam tenin pum khatna sabka sat sabka vikas choi nung tu ani ati a scheme hian sum dona te na te tan kong a hon sak thu soin ejona tamtak asiam tharani ati bok pradhan mantri mudra yojana scheme kum sani som panga Abdulniriat Khan prime minister Narendra Modi chon honga he scheme noi hian cheng no som thleng ejona kong sang tan loan pek thin ani COVID-19 thithar laka invena vaccine precautionary dose chu kumsom pare chunglam tan tun thani soma tangin pek tan ani don Union Health Ministry soidanin kumsom pare chunglam thako malama vaccine dose na la to tan inven lo na dose lak theni dona sarkala pi talan danin ram chu mi pui kumsom panga chunglam zak somko puruk chuan vaccine dose khana talan na to a etila hen za somret pathumin dose kimin ana to thunga inven lo na dose hi viable chanila nuai somni chuang pek to ni a heba ka hian tle rol kumsom pani tonga somplin kar za somli panga 10 vaccine dose khatna anna to bok ani chanchin thar serti topna na tlang pui art and culture minister Paula Julian mizo culture vong himle choi sang zel torin zo faten mon phurati Aizawl de borsap dr Zoral te hovin apisa tun thani som pare tangani somni pani chunga hriselna kut pui block health mela ni dan tur nimin khan soi hobani
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Pradhan Mantri Mudra Yojana hnuai loan pek za somnga pakhat chu schedule caste schedule tribe le other backward class ten hena pek ani ati COVID-19 thithar laka invenna vaccine precautionary dose chu kumsom pore chunglam tan tun thlani soma tangin pek tran ani don chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani